kobangma chini kok borok sanai ba chini tipra dofani je kok awai mung khlainai bodol lok nang no pai play hambai te nong ni bising ti khlai chung tin oro je joint movement against CAB ba chung jointly tini DSF ni thajing sakang kok sai thangka sini taku general secretary DSF ni Sunil Debrong bonobo belekhena hambai tam ngakai tabuk tini neo jorao chung je khanalai mani ba je nugui phemani ba chung tini tangai yo jaga press meet khaina ni nangkha akok belekheno tabuk one suit thai jora ngi tongkha chung thangnai yo bini thani strai strai khna je 17 na 17 July 17 May o Nandonnagor kaisa je incident kha abo same gotona je gotona gotirinai borok ni ngakai bong mukhi musangye pia je peacefully hamjaknai je kahamno hamjaknai kesang no hamjaknai bini mu against tongkai je purbo case ni thango abo belaikino one of my issue ngakai abo chini sakau kaisa poza bogui toni mani hai thinango chini bororok je dofana hamjagai basanai rokni bukhuk muthupjak thungni kaisa phunukmani lama si abo ambageo jorawang tini yang oroni kokno bisi chaya pano je chungafru 9 December khlaile bekha tai 10 December 2019 no sung je citizenship amendment bill tong khapru kai citizenship amendment bill no kebengai chung choba khlaina thamani sara Tripura gnangai ebong north east pura ba pura India o siabo abno sejau jotno ajagau kuno keboni kuno jati ni against to boya kuno party ni against to boya kuno dharma ni against to boya chung sabne against tong kai CAB ni against to jeta chung joba khlaimani ya gulo fano citizenship ulo act ni thanga citizenship amendment bill to mani act ni thanga ja chini kabal hamia hini mano pia aba heke chung nuk khaje a citizenship amendment bill ni against to thangmani abuni joba chung poknani kokri sekango agor tolaw bahino nukha bujak tokjak abuni ya gulo o citizenship amendment bill ni against to soba khlaina thangtani madop bari haijagawo ajaga gulli ponto sakha ngai chintini ajaga nai nedi tabo jaga thasing samane hai ko chini ngakai chini bai bini kabang jora chung sakangkai communal hingjago tini ang strai strai ke sana musungo o kok awai ni bisingpi chini je nangmani kokno sung sana thangtini tangi communal hingjaknani ba tini ang Bangali ni biruddhe bo saya Bangali rok bongni adhikar sanmani kaham amara Bangali ko jindabad jindabad nu kaham bongni Bangali ni Jerman thai soktangya sao abo kuno hamiya inga jing tipra dofa kai tangi jin tipra dofa ni ni kok saga ke jing communal hingjakna klai a kok sitini tini nai ni dithanai aba hai khei jing 9 December joint movement against CAB DSF tonga jago kabangma BPH aro tonga ba kabangma political party hindi non political party hindi mili lai aba total non political non religious tai non profitable aba hai ke sar Tripura gana ni khailai thani wo 9 tarikh chini mononi gotona no ang sasiwan monwo je goti mani karon ajago ang bai thang tongo monwo je somoy gotona goti kha 9 tarikh khlaile kha adino kuno mote pai kha adino bo phia boro belai themarang jak adino SP tongo SDM nije tongo SDPU song tongo jeng borok no inform khaika borok no saka borok no funuka jenga jaga je jaga wo kesang khai CAB ni against to chung soba khlailai tongo ang bai thang tongo jaga wo abon bagi ang protok khotor singi tini sai tongo ajaga borok mai bai buskamo phai chirik lai phi amara Bangali ek ho ne aptam ni meaning CAB ni against to soba khlaimani to Bangali against to yable emon ki kabangma jaga wo kabangma Bangali rok ba haina CAB na hamza ya tongo tangi ngaga bong thinang ajago bele chaya borok bo siwi tongo abon kok na susubai sana thangi han pano abon poro 9 tarikh borok ab hake waisa darok tui guri funugo waisa borok burung burungi buskang phai funugo abo paikha paimani ya gulo jeng tamo ngaga chini borok kesang no hamjago jeng peacefully chini nahar mungtamo jeng CAB ni against tosi kebo bai walainani bulainani toklainani abo hai uddesho kri abon bagai jenga dino long tare bele bo kabang jaga wo gathering khaimani abono muthagai jeng tamo khlaika kormo tuisa eba korom sorawo jeng gereng sajaga khlaisine ni 10 tarikh sungwan suklaikha 10 tarikh wan suklai ajaga wo borok gathering khlaisine tamo ke sikang dino monu khaima ba monu borok phayana nei ajaga bai thang tong soka aro borok phayo gathering go jeng korom sorari ho monu kuno sik adino hunani kokri fia kanchon puro same gotona kha monu wa bhai kha ga adino jeng monu tongman jorawono borok bike bai guri lai thanglayo phailayo ani logiwa pur jottoi 10-15 jon borok tongmani bike bai khoroni khorda phai thanga nukha aboni yagulo borok khobor rui 200-250 jon phai latha da bolom tui anthani evidence botong sung evidence sara kok saya evidence abo DM na bori kha SDM na likasung chotano likha copy
एमनकि सीएम नि आरो जों रहका सोशल मीडिया आव जों सारो गई दङ विदाउट एविडेंस जों कक साया एविडेंस सारा कक सागानका अ जगा बां तिनि मा साउ जे जों कमिनेलिया जे बांगाली रकबो काहाम तंगु अ जे फोटो अबा न आचिनि मननि बांगाली रकनो रहमानि आमबागै जत्तो बांगाली गो हामिया जत्तो तिब्रा दफानि बरक बा हामिया जत्तो बांगाली गो काहाम सुगिया जत्तो तिब्रा दफा गो काहाम सुगिया तामो नाके जे पिचफुल न हामजाकनाय बरक आबाहाय खलै जोंहा दिनो 10 तारिखो आबाहाय के खलै दंमानि जरावो चिनेंगो थांका बरक थांलाय बेमानि यागुलो बरक गुलो हे टाइबेलारे माइरालामु पिटालामु काइटालामु नि थांलाय के थांलाय बेमानि यागुलो जों आजागाव निहिनि मनि जे लिडिं पार्ट दंनाय बरनो निहिनि कसार मजरा कक सालाय बेमानि यागुलो रहरका जे आबाहाय ता अंलायदि जों नंनि एगेन्स्ट तया आबन बरक थाक्का बरक आयन थांगै जेफुरु हकु दैसाबा दुमासरा फाइसिनि बरफ फायो बरनो कासुइ एसिड साका बोतल बाय खितार खा आबनि एविडेंस फुल एविडेंस दङ आ एविडेंस जों जतो जागोन रिखा हाय हिनबानो से ताबुक नायने दि बेलाय वान मासिचा पेपर जों आवा हाय इंलाय बेमानि बरवा 31 17 तारिख पुइला एसडीएम नि थ्रुटे इच मीटिंग नि बागै नि हिनजाखा जों आरो थांका बाट आजागाव जे घटना घटिनाय चिन्थानि जे एविडेंस दङ आ बरलक फाइबैया जतो हिनबानो जों गसिनाखा तांगै चिनि नाहारमु सिबिका सुनानिसि आबनि यागुलो 31 तारिखो तेसा हाय न हाय एसडीएम निजे नि हिनका आरा जगाव गोबां बरक दङ 48 नि एमएलए दङ 49 नि एमएलए दङ गोबां बाजार कमिटि नि बरक प्रेसिडेंट सेक्रेटारि जतो दंबायो आबहाय खलायै जों आजागाव बाहाय मिटिं खलायलेखा पिचफुल बा पिच मिटिं खलायका शान्ति बैठक खलायका आबो खलायबे माने यागुलो जों थेवान सुका इ पाइलायखा इनका आजागाव जे चिनि एगेन्स्ट अफ केस रिखा 6-7 जनि मुंगै बावना एगेन्स्ट अफ जों फोटो एविडेंस भिडियो एविडेंस इ केस रिमानि यागुलो पर उपायथागो हिनका फाइदि कम्प्रोमाइस थांलायसिवान जों तो जेफुर बाहायनो गोसां न हामजानाय र चिनि आसके साताव तेतो उमानि यागुलो फानो आव जों थांलायसिवान कम्प्रोमाइस थांलायसिवान मानसुबै कयदिन सिगांनो जों कुटो थांलायै कम्प्रोमाइस खलायलेखा बोथ साइड कम्प्रोमाइज खेमानि यागुलो जेदिनो कम्प्रोमाइज खयो आबनि परनि दिन रगो गाकैनो नुखा थासिं जे सामानि जिनि सुशील देव वर्मा बक खरसा एडुकेशन डिपार्टमेन्ट का आबनि यागुलो गोबां माबा हायाफुरु बरक मुंसिल जाखा जिनि गोबां मा जे एमप्लॉय रकनि मुंगै जेफुरु बं टार्गेट मुंसा सुकुं खांखाय जिनि एमप्लॉय रकनि मुंगै जिनि एचएम रकनि मुंगै पन्तरिखा जे बरक जीवनो आजागा थास थांगिया आबाहाय बरक रकनि मुंगै पन्तरिखा फल्स एलिगेशन थेफाखा ओंखाय चिनि सेम अजागा नन्दन नगरनि घटना बाम हैनो फल्स एलिगेशन सब समय न आ थाजिंगो जों चिनि टीएसएफ नि जनरल सेक्रेटारि सामानि कक बाहायनो जों बखलायनो रोंगौ तामो गांखाय प्रत्येक क्रियानि न प्रतिक्रिया दंगौ जोंनाबो साइमान हिनबानो जों गोसां न हामजागौ ओ गोसां न हामजागौ बेले आइन कानुन न जों मानिवो गभर्नमेन्ट नि रुल न जों मानिवो आवन बगै जों मुसुंगै दंफानो जलिवै दंफानो जों जलिमाना हामै जों कोविड-19 नि जराबो जों आमाय गोबां मानुखा जे सोशल डिस्टेंस नारना नांनाय चिनि बरर सोशल डिस्टेंस नारगै कक लामसाना नांफुरबो साव किन्तु वीडियो प्रूफ दंगो सोशल मीडिया प्रूफ दंगो बंनि आजागा ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायजाक दंगो ना कि बरग आजागा मास्क थुबजाक दंगो आजागाव गैदरिंग के फाइ बुलाय तगलाय नायनाय माने कांचनपुर सेम नागरिक सुरक्षा मंच रखनि सब समय न जेफ्रुबो बुंफ्लाजानाय कक थेमारां सावै दङ जों बाबुन एगेन्स्ट खलायनाय खलायमा नंले चावा तामोखाय जों गभर्नमेन्ट नि रुल सेंट्रल गभर्नमेन्ट नि रुल बा स्टेट गभर्नमेन्ट नि रुल जे ताबु कोविड-19 नि बागै सोशल डिस्टेंस मेंटेन खलायदि आबन बागै जों मानु जों खलाया नि दङ हिनपानो नायनाय दि अ मोमेन्ट बरक सरेंटाव बाहायनो खायका सरेंटाव बाहायनो बुरुं बेसरेब खायै आन्दोलन खलायलेखा कांचनपुर नागरिक सुरक्षा मंच खलाय दंगो चिनि बरक आबा हायके खलायका अंकाय बबो हाय इंखा मुसुम साइमैया तामो नागे लॉकडाउन गरीबा देसे उ जिरानिया मातो बारि गुल्ली पन्त ककजगु अंकाय ताय आबनो साना कक करि फिया तिनि कक आवाय मुंनि बिसिति कक न कसारना मुसुंगो चिनि हास्ते हापांनि जे नायफां अक्रा चिनि सीएम नि थानियो ब कक न कसारना मुसुंगो ताय जे गोबां मानसिनि बरकनि लिडार दंनाय र बरक थानियो ब कक न कसार नामुसुंगो जे अबनि काहाम तदन्त अंगै अबरक न पाइनानि इंथों हायाकै जों बसकांगो जों जॉइंटलि तेवाइसा लॉकडाउन पाइमानि याबुलो सिनि कतर सभा खलायनानि फानो जों वान सुकमुं निबागै याप्रिसेनानि बादमा होननाय आबन बागै जतनि थानिनो कयसे आबहाय जरा
tatu budi je जों kasang kasang tong manani thang ar jesa sabak khlaibo जों democratic rule no thangnai ganatantra ni bisingti kheno जों thangnai khlainai abun bagai tabune ojorawo chini je Sushil Deborma tai chini Brojolal Deborma khoroksa education department tai khoroksa food department bongni case no bahaino dati paina thung semono tui DM SDM chok to jagan inform heke emon ki CM ni oro bahaino kutung kutung bo sadat mani tongo joint movement against CAB ni bakhaktei ka haste hapang ni bakhaktei obono nainen ni thung borok kesang borok je innocent borok chini tipra dofaro abo haike false allegation thepajak mani abo haike strok no dati pairina ni thung tai tabu bo jaga bahaino chini 17 May 17 May je mani aja go bahino sini borom menang okra Anthony Deborma te sini borom menang okra Torun Deborma te khoroksa sini borom menang Rajesh Deborma bon mungi bahino false case namja aba herapno please paina ningthung जों kesang nayo kesang no जों bo hamjago abon bagai o chini haste hapang ni thaniwo kok kesang tongnai dati pairithung जोंनो kesang ke toni di norbo kesang tongdi jotono bele ke hambai